أعوذ بالله من العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرا إن شاء الله يلتنك الله سبحانه وتعالى لا ولد أبول هرا ينفق درسون إن شاء الله كنا تنجانكو يكوي وواري يقبندر إن شاء الله كل شيء كاله إن شاء الله وكبي قدر مسمى فكالله هدري دون هكا وحتي دون كده haray inshallah den fu itade dars meden on e wino mawdu meden hande ko cuudi sappo ko tawata din don haray inshallah malaika be yurmende be natata don haray din cuudi don ko shaytan haray ko nerto woni ko o hodi haray wombe to wo ko kambe shaytaneji din woni ko hodi di e majje jono inshallah ko din cuudi façon noneji sappo woni ko yewteten do inshallah si moyo wo moyi haray non adominata de non do hiden jarna musibbe mede wontirbe adna Allah fu wonbe addude jawle mudum wallito fino de julirde mede wawata timminde fi mudum yalla winda on baraji wadon jodi aljanna yalla lotina on miliyarji yalla ittan on andeji ya rabbal alamin toriki Allah jogibe andeji fop yo Allah on ittu nawon be man nawirabe yalla on silinambe joni si tay harako fala do addugol ka compte directement compte julirde ne masjid ibadur rahman e lakin haray numéro compte ko BE madum BI si tay ko anglais on 69 06 89 06 28 58 78 minus 78 haray ko numéro compte woni mi fellito BE 69 06 89 06 28 58 78 kala fala be adugol ka compte haray direct haray ko do be adira inshallah siko fala be wadugol contact e amen addergo ria ma monogram ma western union ma kala ko dirta ma no dugol numéro ji do didi 0032 494 13 64 57 ma 0032 489 33 15 19 yalla winna ko baraji wona joddi aljanna barna ko bonata ton musibbe jodde teddube cuudi sappo ka malaika be yumende de woni natata ton suudu aranurundum ko suudu ka endan taja baytul ladhi fihi qati'ur rahim suudu ka ne tajudo endan hakkunde makko e sidal makko malaika yurmede tipota ko haray e nden suudu don fi hundum kala tajudo endan haray Allah harminanimo aljanna ko alda wo e ganto fodde musidangal be yaari be yeddugol Allah haray ko yo wonu to soro sara don ton kon hay na digda endan haray suudu ka endan taja Allah taja fi ontigi Allah harminanay mo aljanna malaika be yurmende be natata e der suudon yo Allah dande en tajugol endan yo Allah wadu en tokkay be endan wata wadu en taja be endan suudu dida buru nun ka malaika be woni tippota ko few honno kay ko bo suudum baytum fihi kalbum suudu ka bareru woni ka bare ne aton ko alda wo e nafore na bareru wanyoru na banyeru gardoru wona hay na bare police ne ugol tum bare fi ne ugol haray malaika be yurmende men tippota ko don sabu libi bare e tuta bare wuje mumbo hata be malaika be do rewra don amma no malaika dido be wonduda be bimbi kikide yama nyama ben do haray do wondi fi be windu golle maade mojjude den e bodde den amma no beeda be tajitata dum fu jonno kala ka malaika yurmende tajirari don haray ko anga shaytan wondi don tammu musudu non baytum fihi al-bawl suudu ka tawata ciofe hino derton ciofe den de woni derton haade watti ukade haray ko ciofe den woni ukade don kon den bawle don haray dun do lorray malaika be haray malaika be yurmede don be do be rewrata don sam konko lorrata be don hande kadi ci ben do rewrari don haray ko shaytane ji di rewrata don ko dun si tay haray kanji kadi ko di hodi ka hurgoji fiyono ko to woni ko satidi ko dun si anderton inde Allah jamtatake e der hurgo bay haray ton haray hino tuuni jonno wata wadu suudu manu hara goddo naata e tun ka dambugal haray bawle den fuddo mo ukkade don kisan ma ko nandi tata e mudum haray malaika be yurmenden ta'i pitaka wanda don haji andi ko an e hombe hodi don dum ko shaytaneji haray naya bunno suudu baytum fihi sura haray ko suudu ka tawata kadi photo hino yowa jonnon enen pinal meden gal en civilisike ha ko en jettu
e armoire koye fof waɗe photoji mawɓe meɗen ma photoji fayɓe meɗen ma enen e modiɓɓe meɗen ma enen e ɓeyguli meɗen haray photo duwaka yowede e nder suudu e fottago karamakoɓe few no wodi karamakoɓe goo ɓe jaɓa hay photo few hay si tawi koye album kono noon yowgol ngol kan hino fotta e muɗum ta goto yow photo e nder suudu muɗum fi watta o waɗa malaikaɓe yurmene ɓen ka makko sa raɗi keɓen ɗon hara hiɗe andi ko homɓe kadi lontotoɓe ɗon kama haray ko cheytanuji bonɗi ɗin yollahu dande haray suudu jawɗo ɗum ko baytum fihi tamathilun haray ko suudu ka woni e muɗum ko wi nandollaji ko ɗum stati skelette hoyi kala ko nanditata e ɗum ɗo e nder suudu haray kadi no suudu ɗon kadi malaika yurmede tippotaɗo joni noon ɗe yaade soodoya statiji adde yomen kadi suudu meɗen ton ma waɗen ka armoire hoyi ɗon e ka koye armoire joɗintegoy ka salon hara ko ɗum ɗon décorirɗen suudu men hara ko ɗum ɗon ko parirɗen haray ɗum ɗon kadi yen andu malaikaɓe ɓe rewrata ton suudu jeega ɓurɗum ko baytum fihi ajrasun suudu ka wiyete talen woni talenji ɗin ɗi talenji ko sorata ka cuuɗi to ka église ji ma ɗum ɗi talenji no waɗeteno ka dande paykoy koye ɗo hara ko yaari o hino señƴa ma goɓɓe hino waɗanayno ɗum hay nayi ɗin ɗum ɗo kadi waɗatake nder suudu kala ko soñjata ɗum ɗon kadi soñja e malaikaɓe yurmede ɓen haray ko yen ittu ɗum ɗon kadi ka cuuɗi meɗen ka photo ɗa kadi kala ko wiyete kon photo joni haray cuuɗi meɗen no hewite photoji e desenji o nanditata e muɗum ɗuyten ɗum ma itten ɗum few ka nder cuuɗi meɗen fi hen raɗo ton ɗi cheytanuji wernen ton malaikaɓe yurmede ɓen sina ɗum en raɗo to malaikaɓe yurmede ɓen wernen ton cheytanuji ɗin yo Allah dandu en suudu jeɗɗaɓor nun ko baytum fihi rawaihul kariha ko suudu kala ka tawata bargol añinigol hino e nder muɗum kala bargol ngol no ngol woniri si tawi hino kadi ɗo ukkade ka nder suudu ton haray konko lorrata yimɓe ɓen kon lorray malaikaɓe ɓen kadi joni noon kamɓe si tawi ɗum ɗo lorrayɓe haray ɓe taƴitirta to woni haray ko an woni ko raɗiɓe ton malaikaɓe yurmede ɓen e cheytanuji ɗin bonɗi ɗin ɗin ɗon ɗi tawtidirtaka nder suudu si ɓeeɗa naati ɓeeɗa ɓe yaltay joni noon ko falɗe yo yaltuka cuuɗi ɓen ko cheytaneji ɗin haray wattanen hakkil moƴƴa e bargolji ɗin ko ɗum sinelaɗo sallah ai sallam maaki hay si goɗɗo ñaami ɗum hara ko basalle ɗum lewle koko dagi ɓeni haray wata o yaaru ka juulirde fi wata o lorru julɓe ɓen haray yo goso ha moƴƴa no natori ɗon mo ñaami kadi ojji naafi no harmini no moƴƴi kono haray yonti eto ha itta bargol ngol fuu fi wata o lorru woɓɓe goo wata o lorru kadi malaikaɓe yurmede ɓe o wondi ɓen kadi si ɗum ɗon feƴƴi kadi kala bargol ngol ko woni ka nder suudu ko ukkoto kon hara lorray bani adama yontigi andu kadi haray lorray kadi malaikaɓe ɓen haray koye wattan hakkille muɗum inchallah suudu jeetata ɓuru ndun ko baytun la yuqra'u fihi alquran suudu ka qur'ana jangataki kadi few haray nun suudu ɗon kay haray ko ɓe suudu yirbundu haray suudu ndun hino wayi wanowa berɗe haray noon ɓe maaki wata e waɗu cuuɗi meɗen ɗi wanowa berɗe hara qur'ana jangatake ton jangen qur'an ka nder suudu kono si nenejo on jangata babajo on jangata qur'ana ka nder suudu fayɓe ɓen jannatake ton ande haray tigi tigi on ndu suudu ɗon ko cheytaneji ɗin woni ko hoɗi nder ton haray ko cheytaneji ɗi raɗorto e nder suudu ko hebbingol jangugol qur'an tentinino suratul baqara sa jangi suratul baqara tiga suuduma cheytaneji ɗin e nder balɗe tati ɗi taƴitirtaka nder suuduma ɗon bimana sa heɓi ko fanɗi o ko fanɗi baqara laabi ɗiɗi e nder yontere nden haray suuduma ndu hindu laaɓi pos immorde cheytaneji lorrayɗi bani adama ɗin yon noon si ngolɗo wawata newade yo on tigi jango ko wawi newade o tentinino yewtirno en noon hanki hay so tawi ko suratu tabara on kala nde o waloto yo jangugol si o walo haray inchallah ɗiɗo ɗi tefanoyaymo yawmal qiyama si suudu jeena e ɓuru ndun ka malaikaɓe yurmede ɓe natata ton ko suudu ka neɗɗo gorko o duumi wondugol e janaba heɓa longal janaba ha gayna nenna ɗum e ma hara loto yaaki heña haray ndun suudu ɗon kadi malaikaɓe yurmede ɓen ɓe natata ton si goɗɗo heɓi longal tentini e wonande gorko yo hittin heña ittugol ɗum ɗon e makko hana si tawi ko sonnajo o gayni fiilade yiwgol ellaji makko ɗin haray on ɗon kadi no gayniri o laaɓi koyo loto yo longal siko sonnajo jibinɗo kadi so laaɓi e fiila so laaɓi haray ƴiƴam ɓesugo makko ngon haray kanko kadi koyo loto o itta nintundi ɗon e makko amma gorko o mara wo dalil hay hunde ko neɓinta ɗum ɗon e makko si wona hara ko sabu ganto angal heɓugol ndiyam haray noon yo wallitor ko wiyete ko salligagol ma tamagol
inchallahu ha hande moƴƴa fi noddugol ngol haray suudu sakkitoro ndun inchallahu ko suudu honndun tawata malaikaɓe yurmenden kippotako ɗon ko baytum fihi jeldu namiri suudu ka tawata guri piyo o ko wiyeten tigre on guri ɗum e nder suudu malaikaɓe yurmende ɗen kadi yiɗa ɗum ɗon hay no lorra malaikaɓe ɓen ɓe naata e mum yon noon enen ɓayna e wayaɓe ɗum ɗo ko wonno ko fewndo arabuɓe ɓen enen fewndo ko en watan hakkille moƴƴa si guri piyo ko wiyete kon tigre kon hino ka nder suudu ko yaa ittuɗum no ɗon fiyon ɗum hulitake hay hunde ala ko nafa e maɗa nder suudu ton haray ko façon ɗiɗo woni cuuɗi si ɗi façon piji ɗo e nder suudu haray ko hoɗi nder ko cheytanuji ɗin malaikaɓe yurmen ɗen hay kamɓe ɓe ala ɗon haray noon koyen eto hoɗiɗen e malaikaɓe yurmende ɗen haray en etaki hoɗiɗen e cheytanuji ɗin inchallah hoɗiɗo mi fano andintinde hoore am andintina musidɓe amen ko inchallah haray en janngo si tawi on janngo jaɓi ko alluwal meɗen suumayeɗe o ko page meɗen facebook lawti sallo e julde meɗen laano masjidi ibadu rahman yo allah winnamo mbaraji wanno joddi aljanna marana ko bangata to ya rabbal alamin onno bawmirahu moɗon ko musidɗo moɗon abdallah jalo bixel haray en sayi anuji ɗin simo yo muuyi hay e jaam so tawi joni jam jaɓi siko assumo ɗum kadi yo yaafo en so yettita en ya rabbal alamin